Sai bawalu marawali alamang raidiko ramdaman mo mamahusiko seven sa baguyoti bekoyan natin mo isusobo sumanda Nimbula. Sapa kan tumambula na technology sa ito ng ano. Sa ruwa talagang ko micrando. Sa ruwa talagang ko micrando. Pinakaniba ko nunoy matevoli sapa ko nunoy talaisa nung gusto ni Rosi. Sapa yung ono naman iti, meli mo nakloko yan da radyo ko na kukuni technology kinakaba katakaba. Kaya ko ni sarasar ko ko na VTFM Facebook Live ka na VTFM YouTube channel sa ruota lito micrando and screen and ang ano ko. Mula binaka na ako hindi binakatalchukan na nakabi na kaniko James Rita other sirili binabole na siya machiko may nakabi na kaniko Philip Bon send me a friend request. Eliza mula binaka ko nga mata vovo. Mula binaka talaga na ako hindi binakachukan na nakabi na kaniko na bibo no tama nga ni siya machiko may kere. Fili kaya sa rambuli sur na bilaw kere chiko Joseph na kere Thomas Bikava ki suren tovata may lang basa mula binakatuwi rambe wasa sala laman niluring na JR720 Fiji Gas Lautoka Nreba Asaeli Frank Jr. ngole chiko inlandi saba kautituan ni bakon ni binaka ana kami ko sabo talaga bikenda 5 na miniti voy 5 na miniti may 5 na kaloko sana dapat talaga kaya na nandapay na namin chiko na sere and VTFM sur nambelo pinawala mo total energy substation na ito koni kaya na makatala na kami matakam na vi mamanufakin na 5